नेपाल च्यानलले ज्याजो थुगु वाले सोया जना डिपी सकल सोकुमी बाजु मेजु बिन्दा दुनुगुलन छे झोझोलपा नापन लस्कु स्याना जना जी सुशील साई प्रत्येक शनिबार भनिसिया 8 बजे वेगु थुगु ज्याजो सन जिमस वंगु वाले ठिठी ठासे जुगु ठिठी गरी बिदिया त रिपोर्ट रुपे छिकबिन गुन्याने न्यबा जना उख ठटिया थौया थुगु ज्याजो सन थुगु वाले ठिठी ठासे जुगु ठिठी गरी बिदिया रिपोर्ट जना वेगु दो ठुके मध्ये थौया थुगु ज्याजो सन जिमस डेंगुए विषय टकया छगु विशेष रिपोर्ट न जना वेगु दो आरा सदक्सिबले नापा हाइलाइट सुयादिस पाङ्गा दहन पुकुया विवाद फिजियोथेरापी नाप आयुर्वेद उपचार स्वास्थ्य शिविर समापन समारोह डेंगु विशेष प्रवेशमान व पवित्रमान साके जुया एकल साथ ये पुनी नाप थय लगसे येले सामूहिक कुमारी पूजा वंगु भाद्र 21 गते शनिबार पाङ्गा दहन पुकुया विषयले विरोध नाप किपु नगरपालिका मेयर रमेश महर्जन जुया त ज्ञापन पत्र ल ल्यागु ज्याजो जुल ठुगु पुखु 2041 सालले नापी कथ सार्वजनिक सम्पत्ति खदैगु दसान 2024 साले सहसेनानी हर्षजङ कार्किया नामे नामसरी जुगु अले वेकया निधन लिपा वेकया हे क्यापिनिगु नामे दुगु उगु पुखु सार्वजनिक या मागु माग्यासे उगु विरोध जुगु ख थ्वे विषय तका छगु रिपोर्ट तयार नगु सोयादिस वंगु 21 गते शनिबार पाङ्गा दहन पुखुया विषय तकया हस्ताक्षर संकलन यागु ज्याजोजुल पाङ्गा चोंगु पाङ्गा दहन नायागु परापूर्व कालनिसी दुगु सार्वजनिक पुखु थौकने व्यक्तिया नामे पास तुया चोंगु दु उगु पुखुया त सार्वजनिक या मागु माग्यासे हस्ताक्षर अभियान नाप किपु नगरपालिका या मेयर रमेश महर्जन उपमेयर सरस्वती खड्का जुया त ज्ञापन पत्र न ललागु दु थुगु पुखुया त 2024 साले सहसेनानी हर्षजङ कार्की थगु नामे यागु खदासा वेक मधे ढुङ्का वेक क्यापिन्छ थगु नामे नाम सारियाना तगुदु 24 साल चोबाया हर्षजङ कार्की सहसेनानी हर्षजङ कार्की ठौ नामे याना ठौ जुया चुन आवो मरे ढुङ्का वे क्यापिनो नामे राजेन्जङ कार्की सुरेन्जङ कार्की नामे इसा याना हल्का खोख छेसा सी साइडमा ठो चने छेसा वो संरक्षण समिति संघर्ष समिति का छे रविन्द्र महर्जन यो संयोजक का समिति देखा छेसा चने हस्ताक्षर अभियान चलाइना आ फेसबुक अभियान विभिन्न पत्र पत्रिका यहाँ मोबला अला चने खख ठौकने ठयो सार्वजनिक सेवालाई सरकार छौ आयोग गठन याउडुका सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग 2076 वहाँ सिया वहाँ छने किर्तिपुर नगरपालिका त ठो पुखु व्यक्ति विशेष पुखु ख कि अथवा छने सार्वजनिक ख फुलाई पठाइदिनु गया छने 206 आउने अले नगरपालिका किर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 लाउले 5 आ 5 सूचना ठासियाना खयो वास्तविकता छुखा थियो 2021 सालया नापी कथा थुगु थासे न्यागु पुगु दुगु ख थै विषय तकया आओया थुगु पुखुया त सार्वजनिक या मागु माग्यासे मेयर पाखे मंगलबार हाकन प्रधानमन्त्री कार्यालय व भूमि सुधार मन्त्रालय या त बाजागाजा सहित वना ज्ञापन पत्र बिगु ज्याजो जुगु ख वंगु 21 गते शनिबार ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 16 या गोसाले फिजियोथेरापी व आयुर्वेद उपचार स्वास्थ्य शिविर समापन समारोह नाप फिजियोथेरापी व आयुर्वेद उपचार स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना यागु घोषणा जुल छगु रिपोर्ट वंगु 2076 भाद्र 21 गते शनिबार ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 16 या गोसाले जुगु बृहत निशुल्क फिजियोथेरापी व आयुर्वेदिक उपचार स्वास्थ्य शिविर या समापन नाप फिजियोथेरापी व आयुर्वेद उपचार केन्द्र या सञ्चालन या घोषणा यागु ज्याजोजुल वडा नम्बर 16 या अध्यक्ष भाजु निर्मल रत्न साक्यजु सभापति दुगु उगु ज्याजोले ललितपुर महानगरपालिका या उपमेयर गीता सत्यालजु मु पहाकथ झायदिगु खदासा मेमेपि व्यक्तित्व पिन थुगु ज्याजोस पहाकथ झायदिगु ख ज्याजोले झायदिपि सकल पहापिन्त खादा नेगा सम्मान न यागु ख लक्ष्यङ्कन जुगु थुगु स्वास्थ्य शिविर पाखे लगभग निसाव निम मन्टेस लाभ गया दिल दासा थुगु ज्याजो सुथा लाके नीति रचना आयुर्वेद सहकार्य यागु ख थुगु ज्याजो या उलेज्या ललितपुर महानगरपालिका उपमेयर मेजु गीता सत्यालजु पानसे मच्चका याना दिल
स्वस्थ समाज नारा सहित जुगु थुगु जाजो या उलेज्य लिपा धासा राष्ट्रिय गान न थोगु ख उगु जाजो स फिजियोथेरापी व आयुर्वेद उपचार केन्द्र स्थापना यागु समझदारी पत्र हस्ताक्षर न यागु दु थुगु केन्द्र वडा नम्बर 16 स्थापना जुतेंगु ख जाजोले झायदिपि पहा पिन्छ थथगु नुगा ख तयार दिगु उगु जाजो या नायन समापन हिना दिल ज्याजुले आरास दिपाई जुदिङु दो तो बचाको दिपा लिपा जिमसँग डेंगु विषय त कया छगु विशेष रिपोर्ट तयार हेर्नु दो ब्रेक लिपा थो रिपोर्ट चिक पिन्छ सोयादी फै आरास पल्क ब्रेक तो बजाको दिपा लिपा हाकनाच क लस्कु स्याना जना चिक पिन्छ सोया जना दिगु दो ज्याजो ठुगु वाले अले ठौया ठुगु ज्याजो सँग जिमसँग ठुगु वाले ठिठी थासे जुगु गतिविधि या त रिपोर्ट रुपे छिक बिनिगु न्यनि न्यवया जना गुख थ्वेज वाले ठौकने जिथा डेंगु या प्रकोप वया चंगुला चिसा सिएसियो ठुगु प्रकोप या कारण खुम मनु त मरे रुंगु दुदासा दोलन दो मनु त ठुके ग्रसित ज्याजंगु अवस्था दो ठुगु लोया प्रकोप नेनेगु जिल्ला मध्ये nye खुगु जिल्ला जुइ टुंगु गुदो थुलवे सुख थुके लक्षण सुख थोला तासा छुजुई रोकथाम सुख उपचार सुख थे जागु यावत न्यसय लिस पाटन हार्ट क्लिनिक या वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण कुमार श्रेष्ठ जुयाके क्यागु कुटयाना गुदो सोयादिसन थो विशेष रिपोर्ट खास ठो धेरै चाहिँ डेंगु रहौटी चाहिँ नि तराइले क्वाउ ठासे एकदमै क्वाउ लुङसो ठासे चाहिँ जुइपटी ख तसो वो चाहिँ चिया ठो काठमाडौँले चाहिँ वो खण्डु काठमाडौँले वो ने अझ नेवा बस्तीले अझ झन् बामलको खण्डु दुका अकिन कारण दुका आ छिगु नेवा बस्ती सोयादिसम आ छिगु ठन जस्तै आ बुङ्गमती ल्याराई च्यासल ल्याराई छिठन ललितपुरी बस्ती दजुल लुबु जुल थसी जुल ठिपि आ मोस्टली चाहिँ छि लङखेली बस्ती दजुल अनि छ्यारा छिपि गुचुमुचु या चुनाच ने पिजुल का नेवा बस्ती रहिपि आफ नुगुनुगु बस्ती छि याद दुजी नुगुनुगु बस्तीले अलग अलग छिन्डेका आनन्द चुनि पिदै तर छि नेवा बस्ती थियो चाहिँ नि गुचुमुचु या चुनाच ने पिति छिपि एकता दुथ्यो केन्द्रका आठो एकता दुयो क्योंले छ फाइदा वो बेफाइदा डटका आठके बेफाइदा खैसोले चाहिँ नि कुनै पनि चीज जस्तै कुनै पनि जो रोग होला रोग चाहिँ एकदम महामारी रूपमा चाहिँ नि क्याफुका अझै चाहिँ त्यो नेवा बस्ती यो चाहिँ नेवा त यो कु चाहिँ नि जिगो डेंगु संक्रमित जो कारणले जिगो बस्ती यो कारण नखका छासे छिपि गुचमुचे जुल छु फोर दसा छौ फोर नाटो यो कु किचा चाहिँ नि फैले जो सम्भावना चाहिँ यो कुटका अझै त्यो डेंगु चाहिँ नि पिनिसा आड्वावेले चाहिँ छिगु नेवा बस्ती गुचमुचु नाचौ लिटा चाहिँ यो कोइ नाचौ खण्डुका जस्तै आ छिगु बाल ल्यादै अलि छिगु चुकर ल्यादै मलाई चुकले चाहिँ हामीले पटि चाहिँ छिगु हानु गयो राछ नेवा समाज चाहिँ नि चुकरले चाहिँ नि ढोम्पाट्यो मलाई मल यो अथि त्यो लप उनीपति नाली उनीपति अयो ल्यादै छु छिगु चुकरले ओडियो चाहिँ नि ठो लामखुट्टे अथवा चाहिँ ठो किचा देउपति सम्भावना चाहिँ बढेजुला अझै छ नेवा बस्ती चाहिँ नि छख छमेस्त जुल्या चाहिँ मेपिन्ड अझ जो सम्भावना चाहिँ यो कोइ टुका डक्ले टक्नो ढेउ ठोका चाहिँ लामखुट्टे टोकाइदिया रहेगा जेनरली चाहिँ चलरे नेवा भाषा चाहिँ चलरे रहे आ चलन यहाँ ट्याउ ए छिट चाहिँ हाम्रो डेंगु जिरो नम्बरका आ अके मतलब चाहिँ पहिले सुन चिस ठिकमा डेंगु रे छुसा डेंगु रे छुरिया छ डेंगु रे छ भाइरस का जस्तै छिट हाछु ए नि मलाई छिट रुगा खोइ ज्वरो होइन हुन छ भाइरस का नापा सार्स त्या होला हुन छ भाइरस का त्यहाँले चाहिँ ठुकी चाहिँ नाज ख डेंगु रे वो किचा ख जस्तै सुयो चाहिँ इम्युन सिस्टम जस्तै रोग नापाउने क्षमता मजबुत बिना चाहिँ तुरुन्त याक्न चाहिँ नि आक्रमण यायो छिट चाहिँ किचा जुनियरहरु यो वेका अझै सुन लोए लगेजले चाहिँ वो भाइरस दिएर ब्याक्टेरिया रहे प्रोटोजोल दिएर अट्ना चाहिँ नि चिकिमी दाउ दिएर नेवा भाषा मले उपि किचा त खगा अके मध्ये छौ किचा चाहिँ नि भाइरस ख अल ठो भाइरस त्यो चाहिँ नि घटना जिरिया छ लामखुट्टे टोकाइन यदि सपोज जिके डेंगु दस जि चाहिँ जिगुलो लामखुट्टे चाहिँ जिट न्याट्या दाछ वो भाइरस पहिले लामखुट्टे ट्याउ नाचुनी यो मुटिलाको चुना छनेका वो जुनाउना बिस्तार उना मेठा उना हान वय न्याट र्याडा छ अलि डेंगु सरे जिउ ख अझै झिमुनु देश दाइने लामखुट्टे त स्याउ र्याडा ख लामखुट्टे छ्या स्याउ र्याडा छ इबि इन द भेक्टर राइगा भेक्टर दियो चाहिँ नि छमेस्या वया रोग सरेना मेमेस त ट्याबियो इटा चाहिँ भेक्टर र्याडा अझै झिस यदि लामखुट्टे मर्सले डेंगु न दै मक्त जिउ वो कारण चाहिँ नि झिस चाहिँ नि ठो लामखुट्टे त चाहिँ नि निर्मूल अथवा लामखुट्टे स्याउ युज ख वया छौंडु तर मेन चाहिँ डेंगु राइम चाहिँ भाइरस ख ठो चाहिँ नि अझ छिटो चलो अझ झि ठो हान सामान्य चलो मक्का आजिमो भाषा चाहिँ ठो चलो त अझ टाइग्रेस चलो न रहेको ठ्याक्क टाइगर सोले जसै झिटुयो हाको चाटर दै थे अठेना ठो लामखुट्टेले चाहिँ नि चाटर दै बिटिका अझ ठो खन्साटे झिस सिधेको ठो चलो गयम ल्या अझ झिस ठो गुम चलो र्यान सोया न ट्याफुका
अझ सामान्य छि हाकुमा चल छिट यही पनि चल स्याठुपट्टि चाहिँ डिफ्रेन्ट दै का जस्तै डेङ्गु गुलिगुली चाहिँ गइरहेछ चलले डेङ्गुलाई दै तर व यहाँ ट्याउ डेङ्गु ढैन जुइरिउन मरुका अझ ठो रोग नापल्यो क्षमता चाहिँ बरे जो पिन्ट हो बरे मुजुकले न खजुयाका जो मुनु चाहिँ एकदम दिनभरि तनाव ज्याछ न ज्याइना न ने मखन ललिप मोटो न ठय शरीर चाहिँ एकदम अस्त व्यस्त ना टोपटी शरीर जो ल्या समस्या चाहिँ यहाँ चाहिँ त डेङ्गु शरीर जो फुगा भलापे जो ल्या चाहिँ नि छकन्याना न शरीर जुरिउ मरुका ज्या छकन्या हो कि चाहिँ यहाँ हो जुरिउ न मरुका तर जुल हाल्ला छुरी चाहिँ डेङ्गु शरीर जो ल्याएर आछ अके न जित सिम्पटम्स ल्याएर वो खनिका डकले पहिले चाहिँ जोरे होइका अझ डेङ्गु भाइरस चाहिँ ड्वाउन स्याटे यदि वो चाहिँ नि रोग नापल्यो क्षमता मरुमे यस्तो ड्वाउन स्याटे वो बिस्तार चाहिँ नि केनाए अके डकले टराउँयो ज्वरो प्याएका अझ वो यो ड्वाउ हो यो चाहिँ 48 घण्टा भित्र वो चाहिँ ज्वरो किनायो सुरुवात नाएका अहिले ज्वरो वेग भ्याके मेमेउन अलि खण्डैका जस्तै जिउ लाटुटी सानावे जिल्ला स्याटर टुटी स्याटर जिल्ला प्याड आइन्छ लचकुचकु डटले स्याटर डक स्याट यार वे ढुका एल्ला स्याफुका अहिले वो ढुङ्गा चाहिँ नि जिउ मिखा स्याइका मिखा नगइरहेछ जिउ गुलियोले ब्लड प्रेसर स्याइले चाहिँ नि ढ्वाक ना स्याइ त ठो स्याइले चाहिँ त्यो मिखायु चाहिँ दुन्छौँ भाग स्याट्या वेगा अझ ब्लड प्रेसर यो अथवा मेउ छ स्याइ लो अनु छ स्याइ हो ठो छ स्याउ चाहिँ फरक ठगे चाहिँ नि मिखायु पिन्छौँ अथवा दुन्छौँ ढ्यामाल चिज दुन्छौँ भागे स्याट्या होइका अझ वो नजुल अलि वो ढुङ्गा वाकवाकी होयो अलि चिरचिरको पसिना एकदमै बगेज या चाहिँ ज्वरो होयो अलि बान्टा जुयो अलि वो ढुङ्गा बिस्तार अझ ठुसिया अफोज ल्याएर आछ जिउ चाट होइका ठो चाट राइले गयो ल्याएर आछ यौसोपटी चाट जिउ शरीरले चाहिँ नि हिउ ल्याएर अयोपटी हिउ चाट थे जाउ वे फुका अलि वसिया अलि टोज ल्या चाहिँ नि आठुल ढ्याल मटे थयो मेडिया तर चिस दाइ नि बुक्सी हिट नाटो ल्या नापा ढ्याल चलन्डु आठु नेवा सुक बिन्सा चाहिँ नि सिदेगा छुड्याट सुनु ल्या चाहिँ नि अयो चाट हैन चाहिँ नि जो यौसो चाहिँ नि हिउ चाट चाहिँ नि वे फुका ओला वे फुका ओला बाम लागा अलि ओसानो लिप झन् भाम लाउने छुजिरहेर आछ कि गिजा ल्याएर है गिजा हिउँ नास हिउँ नेप्न होइ मिखा होइ पिसाबे उठास होइ दिशा होइ ल्याएरले गुलिन फुवाडु वो फल चाहिँ छिगु हि चाहिँ बगेजुला चाहिँ वो चाहिँ भाम लाएर है अलि ठोरुङ्गा लास्टे चाहिँ नि अझ न बालको उपचार मजुल अके चाहिँ चिसँग खेर मयाट ल्याएर आछ ओसिया लिप चाहिँ नि छिगु चाहिँ नि ब्लड प्रेसर कमजोरी आउने बेहोसी आउने अलि ओसिया किडनी ड्यामेज अथवा चाहिँ लिभर ड्यामेज निफु ड्यामेज अथवा चाहिँ डेङ्गु जुल्ला रे चाहिँ जो संकेत चिज त वेङ ल ओ जु स्याटे आ चिज चाहिँ जे डाक्टर सल्लाह अनुसार चिज हिन स्वेजु आ हि स्वेले चाहिँ सामान्य ते सीबीसी रे स्वेको चिज ना कम्प्लिट ब्लड काउन्ट या स्वे अके स्वेले न सामान्य यदि प्यु हि क्वाया छन अले वरुङा चाहिँ छि हि खोपटी रे प्लेटलेट्स त क्वाया छन इबि क्वाला न चिज संख्या या जुगा अले वजको मको जसै अले ब्लिडिङ टाइम रे हिउ चाहिँ नि ठो खोयो हि खोयो रे ओ जमेजी मफ्याविगा वो टुयो हि क्वाया वालिसी अले वजुला चाहिँ अकेन स्वेजु का बीटीसीटी रे रे पीटीआई ना रे अटानो स्वेजु एपीटीटी रे वो क्वाउला न चिस चाहिँ ठकेका डेङ्गु यु चाहिँ नि संख्या डुल्टे आजुका तर वो ब्याक न स्पेसिफिक एरिया रे चिस या खस चाहिँ नि सो NS1 रे रे अले शरीर चाहिँ जिउ हि चाहिँ नि एन्टिबडी एन्टिजेन रे यो स्वेजु का वो चाहिँ नि ल्याबे स्वेगा आठो सरल भाषा चाहिँ ताइले मोटिफु त डेङ्गुलाई रे अलगै छ चाहिँ जाँच न या दुका वो के वे न सिदैका ख वासो मरु रे तर उपचारै या मुजुर चाहिँ मक्का अर्जुलाई चाहिँ ठ्याक्क शब्द यो खन चिज यो कु खवे तर आजको फेसबुक यो जिउठो सोशल अथे सामाजिक सञ्जालले चाहिँ ठोय खव्या चौंडु आ डेङ्गु यो वासय मरुका डेङ्गु जुलाई मनोसी वो ट्रासैना न ठौने यो जनजीवन चाहिँ पटि अझ ट्रसिप ज्या चौंडुका तर चिज अर्जुलाई चाहिँ हान्न मेमेन लेफु मानसिक लेफु गेयु लेफु ताइले बिरामी झन् चाप बरे ज्यानि छु आ चलो छम या टावसा अलि हस्पिटल भ्यान माले अवस्था वेफुका डर सृजना जियो अझ जिसुले छ गुल्न छि सामाजिक सञ्जालले चोइपिन्छ चाहिँ बालको चोया दिस ठकेट चाहिँ थे डर ट्रास सेना चाहिँ झन्ठो महामारी जो अठे जोया छु सम्भावनाहरु अके डर ट्रास न पैर जुलाले चिस डाक्टर पिन्छ समयले समाले या फेमको ला अठे डेङ्गु यो न लेडु अके छमजक चलन याना न हस्ले उनले हस्लिल चापला आल बरेजु चाहिँ डर ट्रस जुलाले झन बरेजु जुल अझ ट्विटर चाहिँ चिस चाहिँ नि गुल्न ठो आ चिगु च्यानल न जिता मंगला फयापरले चाहिँ डर ट्रास यो चाहिँ वातावरण सिजन ना मोडिउ बालाका आठके जुन ना चाहिँ छु क्वेशन एकदमै बाला क्वेशन ख वासो मरु ख भ्याक्सिनेसन रापटी मर्ने तर ठके यो चाहिँ चिस चाहिँ सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट चाहिँ या जुगा
ताइले चाहिँ नि कुनै पनि रोगी चाहिँ नि डाइरेक्ट ट्रिटमेन्ट हो सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट यादै सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट हो चाहिँ सपोज ज्वरोलाई चाहिँ ज्वरो चाहिँ वासा ट्याबियो अथवा चाहिँ हिबगेजलाई चाहिँ हिबगे मुजी वासा ट्याबियो ट्यु हि क्वामोलाई चाहिँ नि कुन चाहिँ चाहिँ ट्यु हि चाहिँ नि चिसा चाहिँ नि अझ ट्याबियो ट्रान्सफ्युजन दाइ ब्लड ट्रान्सफ्युजन यादै अथवा चाहिँ चिसा वासा चाहिँ याजियो का जियो पत्र पत्रिका नवडु संक्रमण चाहिँ 4000 लाई 5000 यादै तर मनु चाहिँ नि मर्यानुले चाहिँ नि जम्मा 10 जना आफ्ना यादैले रेट चाहिँ बाला तर रेट चाहिँ गरिरहेको छ यदि चिसो सोसो वन चिसो चाहिँ अके त बेलेले चाहिँ उपचार या त तासा चिसो रोकथाम या फुगा चिसो आठो सामाजिक सञ्जालले चिसो च्यानल चाहिँ छुट्या हमल लाछ वो जुई न्याय चिसो घटना रोके या छि अके प्रति हुन बाल अझै चाहिँ ठौंगले चाहिँ नि जि छुट्याएर चिसो नेपाल सरकार ज ट्याचना न मला छिपे हरेक मनु छमछम मनु दरि छिपे सरकार ख चिसो या माल ठुल्लो चिसो कन्ट्रोल मैले छि जी मेपी छिपी मनु त मिले मजला राछ ठुल्लो महामारी रूपमा वे कन्फर्म जुल तर वसा या चाहिँ छिपे स छुयाफु जिसन हामीले सरकार या ग्वाली फना चोनी मुवाक ढकेर सिम्पल तरिका गठे आजु ल्याएर चाहिँ झिगु छेयु वरिपरि गुल्न ठारो इटा सफाई आज ठाउ ख बेसुन मा कसै दिसले ल टहरु ले मखोठो ल अथयु छेयु सफाई आटन सरकार तो वया मलाई चिसा त्या छु मलाई जरुरत मोरु ताइले गयो सफाई आएर आज थयो किचा ठो लारवा रे खे ठेक्यो रे ठो चलन खे ठेक्यो ठ्याट सिंक्यु जग दसा गाका आठकेर चिसा ठो चलन गुनगुन खे ठेके यदि वो खे ठेयो ठ्या चिसा चाहिँ नि खटम नाबले शंकाबले त्या रास नस्ते नाब लास मेमो वे मक्ट त्यारैले वे लारो गुनगुन वे त्या रास धेरै जसो जे फोर ठासे जुल ल जमे ज्या चौ ठासे गुलले पटिपटि चाहिँ ल जको जमे जस्तै टारे दुनी जुल एसी दुनी जुल जे गन ल पटि चाहिँ अठे ठोमफाट द्यार हैन पटि चाहिँ ल अठे त्याट एउटै अयो ठासे जुल वो ठासे जुल चाहिँ ठुल ल जमे जु ठासे चाहिँ वो खेट होइगा वो खेट होइ साटे वो हान मेमो चाहिँ देखायो अझ डेंगू देखो मखुटो भाइरस देखो मखु वो भाइरस दुमे स्थल दुए दुजल वो चाहिँ नि खे ठुएका यो आर्मी तयारी आउराइछ झिगु ज्या चाहिँ नि सेना त तयार जि नि हैन नस्तै या डेंगू टाइम सरे ट्रोसिल जुया दिम चाहिँ नि मलाई ठगे वासा चाहिँ नि जे ओपीडी बेसिस तयार आइछ हस्पिटल दुने भन्ने जुया जको वासा या माउ दिउ न मरु अके चाहिँ नि चिस रिस्क जुया हुने ख मखु एकदमै ठाकुल ब्लड प्रेसर कुवाउल पैसा खलखलते वया चाहिँ नि बेहोसे जुया नि जुला राजा हस्पिटल हुनाय उपचार या माला मक्स साधन रे चाहिँ नि छे चुना छिर पोसिलो चीज नयाँ न ठगे उपचार क्रमे चुन्जुगा तर मनुटा चाहिँ ग्याउले ट्रसिड जुले जोरे साथी डेंगू ढ्याछ हस्पिटल अहिले हस्पिटल चाहिँ थाने या मफे अवस्था वे या अझ सुकुमी भाजु मेजु पिन्डा छुर्याएर राछ ज्ञाना दिमुआनी ठो छिसं कन्ट्रोल या फुन त झिगुली लाटेलु तर चिसा झिगुले लाटेलु ए कन्ट्रोल या फु चिसा या फि ढ्या सुंकु चुना जगु मजु ठगेर चिसा चाहिँ हन्न यंके माल तर आ चिसा छुया माल ठो वरिपरि यो चाहिँ ठाटा चाहिँ सफाई ना बिया वातावरण त सफाई ना बिया चिसा इट चाहिँ नि पटि ठो लार्वा जमे वो जन्मे जुइ नि है निर्मूल या फस नस्ते या फस चिपि अफिस चिगु जित चाहिँ नि जुइका वंगु 24 गते वरिष्ठ संगीत कर्मी पन्नाकाजी साक्य कया भाजुपी प्रवेशमान साक्य व पवित्रमान साक्य एकल साँझ विषय कया ये पत्रकार सम्मेलन जुल थे विषय कया छगु रिपोर्ट तयार नगु स्वयादिसं थ रिपोर्ट वंगो 2076 भाद्र 24 गते ये वरिष्ठ संगीत कर्मी पन्नाकाजी साक्य क्या भाजुपी प्रवेशमान साक्य व पवित्रमान साक्य जुया एकल साथ नप पवित्रमान साक्य जुया लिपाङ्गो एल्बम धरातलया 2076 भाद्र 28 गते शनिबार खुनु राष्ट्रिय नाचघर जमल्या प्रेक्षालयले विमोचन जुइगु जुया थोय विषयतकया पत्रकार सम्मेलन जुल थुगु पत्रकार सम्मेलन पाखे मे हालामी प्रवेशमान साक्य व पवित्रमान साक्य जु वरिष्ठ संगीत कर्मी पन्नाकाजी साक्य जुया मे कवर या इच्छुक व्यक्ति पिन्त रेकर्ड या त इनाप नै नादिगु ख स्वनिग व स्वनिगया नापौचोंबि नेवातेस परापूर्व कालनिसे अनावया चंगु छगु महत्व जागु नखख यही पनि च्यानु यंगन जुइगु ठुगु जात्रा योसी थाना यागिगु चलन्दु थै विषय टकया छगु रिपोर्ट तयार नेगुदु स्वयादिस स्वनिग नाप धुलिखेल बनेपा लिसेया थासे वर्षा व सहकार्य द्य इन्द्रया पूजा आराधना याना परम्परागत रूपे नेवातेस हनिगु छगु महत्व जागु नखख यही पनि स्वनिगले हनिगु थिथि जात्रा मध्ये छगु न्यायविषय चंगु जात्रा ख ठुगु जात्रा या मु आकर्षण धैगु हे यो सी थनिगु ख झिन्निगु निसे झिन्च्यागु शताब्दी निर्माण जुगु आपल मठ मन्दिर झझ तागु ल्याकुई ठुगु जात्रा न्यायगु ख भाद्र शुक्ल पक्ष यलाथ द्वादशी खुनु योसी थना न्यायगु ठुगु जात्रा यलागा चौथी खुनु खोचाइगु ख
योसी थनिगु ठुगु जात्रा या रामायण महाभारत हरिवंश पुराण कालिका पुराण देवी पुराण विष्णु पुराण तकन ठुकिया वर्णन ज्याचोंगु खनिदो किम्बदन्ती कथ देवराज इन्द्र थया माया त वसुन्धरा व्रत कयागु नीति मागु पाली जस्वा कयागु नीति इन्द्र सोनिगले बिजाना भयाचोंगु स्वा खाना चोंगु इले बुठवा न खना फुनाला भगवान इन्द्र या त चिनातगु ज्याचन अले ठोख इन्द्र या मानसिका इन्द्र या त बन्धक मुक्त यागु नीति सुप्या बिउगु खतैगु जन विश्वास थु अले ठोहे सुप्या या कारण वा पाकेजुइगु जन विश्वास नदु च्यानुयंकन न्यायगु ठुगु जात्रा योसी थसे निसे न्यायगु खरासा च्यानुया दुने थिथि आजुद्य कुमारी गणेशिया जात्रा न ज्याव्या चोंगुदु ठुगु जात्रा समय बजी दानियागु चलन नदु योसी थनेगु चोले गुरुजुया पल्टन सेनाया बाजङ खल पिन्छ या न्यायकेगु याना भया चोंगुदु फे चोले वंगु 25 गते बुधबार येले आल्कोए न इन्द्र जात्रा हनेगु चोले छगु विशेष ज्याजजुल तासा च्यासले च्याल्चा केनेगु नाप थिथि मेमेगु ठासे थिथि ज्याजो याना इन्द्र जात्रा चहजा ढाको हना चोंगुदु ठोए चोले वंगु 27 गते येले मंगले इन्द्र जात्रा लस्ता मंगल तोल सुधार संघ गोसाले सामूहिक कुमारी पूजा नजुल सोयादिल थुगु वाले थिथि ठासे जोगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट सोगुमी बाजु मेजुबि छिकपिनिगु ट्वाले ठासे न सुन कथाया थजागु ज्याजो त जुइ धुंगुगु व जुइ तेंगु दसा जिमता स्वापो तयारिसा आरास ज्याजो इन कचा तेंगुरु मेगु वाले मेमेगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट जना छिकपिनिगु न्यनि वेगु हे जुइ तासे जि सुशील साइन थौया ठुगु ज्याजो स बायावनिगु जम्पना जना नेपाल च्यानल निरन्तर सोया जना दिसा सुभया